E hia rau tāngata i hīkoi i ngā huarahi o te motu i te rānei. Ko tā rātou whakahau kia oranga tamariki me mutu te kāhakitanga o ngā pēpi Māori i o rātou whānau. Ka tīmata a tātou pūrongo mō tēnei kaupapa nui ki ngā arawhata o te whare pāremata. Hei tā te hunga i hīkoi ki reira i te rānei, he wāhanga nui tō te kāwanatanga i roto i tēnei kaupapa. Hei tā tātou tūte tōranga pua erewere rerekura, e ki ana te hunga poro tū, kei roto i te pūrongo, i tuhia e toru te kautau kimuri, ngā rongo wā e takoto ana. E tino mārama ana te kōrero ki te whare pāremata. Kaue tango i ngā tamariki Māori mai i ngā whānau hapu iwi. As Hands Off Our Tamariki are calling for a dismantling of the ministry, particularly in regards to tamariki Māori and whānau Māori. We've been looking after our own kids for centuries. We don't need a government and SIFs to tell our people what to do with our own kids. We've fought for a lot, Māori, and it's time we fought for our children to keep them together. E karanga ana e nei kai poro tū, kia whakamanahia te tohutohu matua o te pūrongo pua o te atatū. Arā me noho te tamaiti whakarairai ki roto i te whānau hapu iwi. Kia oke anō tātou ki pua o te atatū. Kei roto i ngā ringa o ngai Māori te wakautu, arā ko wānau ora tērā. Kāti rawa te tuku pūtea ki te wakapau i o tātou pūtea tāke, ki roto i ngā tari kāwanatanga, engari tukuna ki ngā āpore ki ngā wānau, kia orai Aotearoa. This issue is totally about whakapapa, exactly as John Rangiho said back in the day, the importance of whakapapa, and it's been ignored. And it's been ignored because, to be honest with you, the system doesn't understand it, nor do they practice it. Ko te whakapai he ahurea taumaha ki roto i te tari o oranga tamariki. That's something that's a part of a wider systemic issue. There are actually issues across all of the government agencies. The Ministry of Children is one that's having particular notice at the moment. Kei te tautoko etahi kai tōranga pū i tā rātou karanga. Tēnā rā koutou i mau mai tēnei kaupapa ki te aroaro o te kāwanatanga. Nā reira, tēnā rā koutou. Hei tā te minita whānau ora, te rāpea, kai a whānau ora te rongoa. Kua roara wau e mea tuana ma whānau ora ngā whānau Māori e tiaki. Hoi no i rangona waku taringa i te rānei, i te reo o ngā iwi, i tai mai ki runga i te marae ātea ki wahora. Nō reira, koina te wero nui kei mui au, hei whakarite i te kāwanatanga me tēnei kaupapa whānau ora, kia pua wai mai ngā whānau Māori. Engari, he ahua tōtara wāhirua ngā whakaaro. Giving the money to Puni Kōkiri, who is a state agency, is not the answer. I think Penny has completely missed the boat. Kua kite i roto i ngā wakataunga i ngā wakamātautau a te karauna, ko wānau ora he ara ki te oranga. Kua takoto te manuka. Iriwere rerekura te karare.